Iran deadlong hala dak government against hala dak public tum protest lok pulo salam nang itu mar julong lo mene di inke hala dak monit ki thita dopik lo so protest long areng huso tum da do lo inke hala dak a police tum ke respond hai da dopik lo inke situation jong sinon la am pulo te situation henopik hangjang lo inke Iran pen America tako chedan thu puson ser dak ta theglong lo thema America President Donald Trump therli lo alang warning pr lo hala dak alang tu citizens Americans tu mantala so that pen that no pusi panu tin phanta order pr lo engke Iran phan itum attack jipu Donald Trump ningjeli lo so frank chedane lo tum attack lo akon attack thuji puri lo Iran's in big trouble. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard. I just hope the protesters in Iran are going to be safe, because that's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting, because we'll start shooting too. Mane ako latumang bong chedan po son si theklong lo thema lango latumang bong chedan aning kan dopik lo engke si cold war da sulibom chuning heta America tumla Iran phane tegram dut mati ni tang litum han video salam pen ang thalon ang litum ning dolang ne bene Buster bunker bomb pen June 22nd arni 2025 chuning he hala sohuta America tum bomb paklo dam mati halang tum nuclear power plant lo engke hala so ahut la so operation man bi operation midnight hamar pusi latum kibi mati bomb paklo der lo amar pahino lap lo inke in response Iran tumta adet bihek sita atumta ko attack dun thu 22nd of June arni America tum attack lo alang tuma force in pen inke 23rd of June arni banke arni se fit banke latumta Qatar long US troops hala da US airbase do hala da etegam tu dutlo amat lason mane tumang bong ke chelang select mate cold war isi arjiding piglo sulibom ke nona ko lapu Iran hin penta ko la al khamine la pulilo pine itumta jong se America tumna attack thlu ta akko itumta attack thuji mate itumta missile loji pusi la tumhin pena ko pulilo amase non echedan po posono ke America a President Donald Trump lang to citizens ma dak pen tet noi pu sigi pu ke non boy jong se attack lo polte lage danger pigji pusi pu mati that means pilo lage halang to citizens man che pono pote lage attack ahir pang tang sak po di inke hala dak protest ta sulibo nang itum chilo mane protest long da monit ki thibang na dolo po mata ring thal no sap su ke cheng ase non ki cheng ma non chini nang kwa lo monit ki thitang la pen kupi potsi protest dore lo hala dak government against enke la dak America tum arido ma plote yes America tum arido kosol lo aprang than polo so prang lang la so protest long government against hala dak protest lo mo hala dak citizens tum Iranian citizens tum 28th of December pen la tum protest chuning le 2025 28th of December pen non anta government against la tum protest bom la enke monit ki thita dopik lo la so protest long at least 544 an monit hai thi lo at least de ke kom na lo non la ansu si par epta hailo mine inke injured tum da dopik lo several others are injured inke arrest ta dopik lo alang tuma police in pen mate alang tuma armed forces in pen pirates laita dopik lo Iran government in pen inke la so protest non da sulibom na inke la so protest kopi polo dore mate kopi pot si hala dak Iran sarkar mate la Ayatollah Khamenei la so against la so sarkar against protester lo pulute isi reason banke reason chini na hade isi reason banke Iran long hala dak men alang tum Iranian currency hai alang tuma poisa value kom det inke hala dak depreciation por english pen ke inke inflation da dukok lo inflation mane hormone hai ador men so phak det inke han sang hai pin ni ke nam ajar hormone la daily needs hormone ke nam phanta sungkrung lo athemala tuma currency value ek phongwet
kluduk ingke hormu ador so pik lo bojar long jar hormu ta ingke dak dukani tum kitchen kela so a protest 20th of December 2025 chuning shopkeepers tum si pangcheng hem bojar long la dukani tum hena tum si pangcheng lo theme men si alang tum currency a value with that ingke hormu ador la hai men kam crack der bati ingke son ke muni tum suli siksa ko jia masi la tum government against protest lo ingke la tum la khamine hala daka leader la somunit a dictatorship mate la so sarkar avidang ji ingke la so regime jut kok nang ji mate la avide dang ji kaprek munit si wang nang ji pun kaprek kuma munit lo la tum leader selamang tung hala dak citizens tum pulute la tum bangke hala dak Riza Pahlavi puinut crown prince aprang Iran long ke Pahlavi po dynasty sidu hadak mane hala dak aricho do inke la Riza Pahlavi ke hala dak prince lo last prince lo he Pahlavi dynasty hala so a kingdom e do la last ritual so ritual non alang tum Iran long avi lage inut opposition leader ta lo he lagamet po te lahan prum ji mate la ke kat penon America long sadak si api so somar la dum ben hadak sidu since 1980 pen apo thi era pit apo ta ritual he alang apo thi era pit la sumunita 1980 pen America long kajilo hadak sinon ta do inke hala dak muni tumangke la non la Ayatullah Khamenei la so a sarkar meme la so sarkar avidet pen hala Riza Pahlavi hala so apranga richo siako hala dak solai tunang ji mate penia det lang tunang ji hala dak muni tumang la sonsi support inke la so joini si la so protest bang ke do he la tumbang hala so muni Riza Pahlavi la dak ang tum photo lang la hello muni lo non America long sido inke a citizens tumbang ke support ola so muni siako hala dak a leader man tunang ji polam lo he. Do you plan on going back? Do you plan on having free elections? Have you thought about it? Sean, at the call of my compatriots, I've stepped forward to lead this transition from this tyranny to a future democracy. Isi bangke la hormula haya dor sopik inke arlo pen la dak America tuma pini doma pelote funding doma pelote yes athage klankli he sita arlo pen Americans ahin pen funding hai do pusi po thema la Ayatullah Khamenei hala dak leader aphan America President Donald Trump taning dog de la pen aprang Donald Trump aprang pen ta hala ka president do hota America long president do hota la somunit phan aning dog de inke America tumbang ke la Riza Pahlavi la so amuni re phansi man America long sido la somuni re phansi reinstall thuji puja la so Iran no sarkar non pavidet po hala hansi pa do thuji la so strategy arlo la tum aprang pen adu athema non la dobom a history do he jong si a history lang am pulte ko pipo se America pen Iran chilang stret no pulte ang ton ya aprang na than no hala he di non ta sap so ang than free po America tumbang ke alang tumateng si Iran long solai phan gang tung inke jang thu du pik ma Iran long ta inke jang thu kona ma do America dak leng rokti ma di gelang tumateng solai un pojong si alang tum ki choose alang tum ke select amune jong si ala daga leader man no pulte kalima amasi non la banke western countries amune tumate la Americans tum hanta lang select pik mate America president hai phan lang select pik non leader banke Iran long leader inke America banke la so leader phan pavidet po inke hala Riza Pahlavi po hala so crown prince last richo he non America long se kaju ban ex domati hala phansi ako richo pachu thuji puja the inke hala han non support ta ki pi do political leaders tum American political leaders tum he lahana ko richo pachu thu ban support arlo pen ki pi dun topic inke America tum non la so sarkar paklo phan pressure ekdom pi dun piglo la sanctions pen cheng nok pen logai piglo inke non ke klo poson theklong lo inke arlo pen funding lai ta do pu la protest nang tum inke protest pana so sarkar tolute itum hala so Riza Pahlavi hala so crown prince apranga richo phan tu wan thu ko inke smoothly solai nang sarkar mission por nang tum pola sonsi mane
la tumai strategy bang la son arlo pen funding la ta do pusi alame klang sita openly high press conference pini longa than the politics ta do la da politics the pik inke aprang na chedan lo america pen iran atum chedan isi ke reason ke lalo itum aki factors jong si langdam pulote hai la tum ke chedan a reason jong si langnam ki reason jong si langam pulote aro isi bang ke la iran tum militant groups phan hizbullah tha di la son tha hamas tha houthis tha la tum phan arlo pen funding mate support pidun opusi la terrorist organizations pane paisa la ta pidun ola pen israel hai long da pa attack dam ola son pusi isi bang ke reason do hai inke isi bang la lo alang tu mateng iran phan solai un idelo la jang thu la hai ta lang tu mateng pini un idelo ma di no ne kap alang US president against it lo somunit ke na solidar ke amasi la ta isi reason lo inke la sona tharu isi reason to dola hala so reason bang ke US tum Iran long nuclear weapons la hai pasalam ingtung tema te pasalam long le inke hala last 22nd of June 2025 tuning che danta nuclear plants hong se attack dam mati inke yang thano ga prime ni tumang than bang bom lu america tum ke kapre ga dead powerful o pamaning tung te inke yong si nuclear weapons la de kok te tum da danger pick po inke nuclear weapons pasalam long le la ta isi reason no la america tum iran phan pini chedan red mate ke chedan reason la ta isi lo inke alang tumateng se alang jang thur dak ako drilling kuri po long layer lopen ulai po jor pola son se alang tum ning hang unte cherai de ji pujat lo hala iran phanta hai ye cherai de sita indirectly alang tum a leader phan select po la riza pu pallavi la so crown prince phan select po pa do po ke alang tumateng se la ke suli po mati ke alang tumateng la business thai de claim po jang thu nam pon po mate jang thu alang tum da ar lopen pon po jat pola la son se alang tum bang chal do ke la hai lo main key factors lo la tumang bong isi cold war mate conflict ke dobam reasons ke lahai lo. Mr. President, you have already established your legacy as a man committed to peace and fighting evil forces. There is a reason why people in Iran are renaming streets after your name. They know that you are totally opposite to Barack Obama or Joe Biden. They know that you're not going to throw them under the bus as they have had before. This is why they believe that this time they are empowered by the hope that you have their back. Your words of solidarity with the Iranian people and your. Aprang nang thanu nang tuman nang thanu nang bom la ko batai sin thanu pro leng ke non bang ke kuman tu ne attack thui thang bo ek thi ama non jong si geopolitics tum wall long jong si politics lang dam pulo the di ekdom henop pi hang jang lo ke che dan po sonang selo na hokta la pu non Iran phon da attack thu pu batai lo ripu ke aprang da la son ningjelo phin khala tum American citizens tum phan dak pen tet lab mo pusi ki pu that means bilo tum bomb paklo dam po mate pini danger pick ponon bhai bang attack la tum ke lang bomb lo tum da target ko na ba paklo dam ni ke ko tum da ko che dam thu lipo Iran tum ta America phan ke la dak pen yo ke la pu Israel pen America che mi Israel tum support dun po Iran pen Israel da che dana jidin unang tum chilno mine ke la son attack non la son si mane World War 3 ke doi bang ke la son lo ge do po ke America aphane ne ta Russia tum da attack po pulok la pen China tum da attack pulok ke la pu son lo po Kim Jong Un North Korea yes hala hapu hala so supreme leader ta attack pulok moti ke la son pulote lage World War duek po ke Japan tum ta tenine lang second World War hut la tum phane parre mate munit ke pa thipi lai ke la tum ta join un rek po ke la son si non bang ke NATO la hala dak NATO tum ta mate NATO force NATO member countries tum ta America phan support pe thema Venezuela phan cherai that ke non Greenland phan cherai pulok America tum amasi la tum mang unde cherai la bi pirthe that la hai pujar di attack pujar po cherai pa jang tu pen jeng pipi ma do tum ulai la po jor la bi la son ajar ma dilo tuma thinking mate la tuma pini hadi mentality bang ke la son mane unde cherai that po di alang tum ali dulu choklo America tum plan lo de choklo munit thina pa human rights violation le pa dosta international law violation le do jar le do pusda kre itum bang e plan na po we know only about the business pujara tum business phala tum bangjok phana je phano dak ta un chipa mission ta un alang tum chelang sla det phana chipa minute ta un la son mati la son amasi
chedan po poson si theklong lo inke non Iran long apran crown prince Rija Pallavi phanaku haladaga leader salam thu unjim haladaga citizens tumate America tum labang chin gal inke ladak jong sin interfere dun bomlang prote Iran tum ta na take ji pusipu inke non Donald Trump ta itum nang ke attack ahir pados sagi mata ahir pang tang sagi non phong jong sin attack lo pulote pu Donald Trump an injelo si non update an bang nang than prui la de non next chedan tu dut thai pini pena pure khe ko man tu ne chedan ji aju si ke chedan se ong he ne ke air strike lai ka aju si baklu dam se ong he munit tu me jang kli pula si upine je plang thang pu ek the si nang than prui lo sab so bujilo bu si ma thalo la pen che tong thuna next okay hengela son attack interesting world politics geopolitics panchanglo national di international panchanglo state district ang tonalam chini prote karbi content phanang litum subscribe iknon si youtube on lang bon si facebook lang bon bote facebook page phana follow subscribe putan ke chengsi ne video theklong po science tech panchanglo ang tonalam tang litum ne long chin okay nasi chetong thune kardo